Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kini kilong ki khubor bam kasni. Kador barsnong gofling kalapan pau ya kajing bitar ya kajing penyang ya ki paya berkajar hapulu hajan ka CRPF kam. Na kaliang urang ba snong ga gofling uba Michael Heng ulapan pau ya kajing dom ya kajing la ka smart city bantung paya bat penyang jar kane kajing le jongki na kaliang kasnong kamla ban pediang. Ha kajing shisha kila day banwan ban pentip ya kasnong bat ya trailang ringkat bat ki. Ula ong ba ka smart city ka day ban penprabet ya kane bat kila aipor shita yo lada kimle na kaliang kasnong kan sa penprahi. Kajingkir hangni kala pendap syadu syaneng ula yathu ba katanat PWD kala dat mang pisa ban tap slap ya kane ka jaka. Bat ban ailat ya ki ba syong di jingdi ban syong hakini ki jaka. Shushu ula yathu bana kaliang UMLE ru ula dat penyok pisa kumba arklur tingkah. Ula ongru ba kajingwan tray hangni kalong tang hakapor min kum kinong tu jongno re jongno. Kasnong kamaham iki kontraktor balada ki wan tray hakapor min lada ja AA kasnong kan omshem ya kajingkit ki. Pi nukong sabi ngila iban tak step nagalia ka dorwa sinong gofling gila don lang secretary assistant secretary berkirong badong ki official boro gila don lang ang next ni kajingli yung smart city kani ban siang ini ka jar ni ban pele ini ki paya kani ka along ko kabam pediang kabam la along at least wa bikin le no nagalia smart city ni petip ka sinong kani wan kunjok ti ni ka sinong bagi nyetrai rangkat lang but ya kani ka kam mencisi ngala di discuss baru Emily ro nagaliang Emily ro ang ba nagaliang ka sinong ko bibele apun prabi kani ya kani mut ngin aipor city yo ya ka smart city hapo city yo la ka persangi ne kam pun pra nagaliang ka sinong in prabi kani jung maham ka bolong tengi abe beli kajing kiri ni ka jar hang ni kala akta ketika nala jungi syaru station deng beli kini nala jungi la dung tendeng kawan sini ya kani ngalungo bar kawai ka pludi kani kala de bu scheme ru kani second phase kala de bu scheme kani bai kani ngam tap slap begin island ini ki hokos begin yo ban syong hang ni ki hokos begin yo syong ni begin clear kani bakate ka pulu hang te kalong ka beautification kalong ka jingi tanat tak ka beautification la bu nak kaliang ka pludi begin la pedio scheme ru kadai nru krur tam second phase nak liang wameli ru la penyo ar krur tam bangin tap slap yakane berkati shalor bangin peditanat yakane ke pulu taba kerukum le yakane ka smart city yakane ka rukum le tem sowi ha bang nuru la kata ka weiru i nak liang secretary men ketu ilawan ila kren de kongu kiwan tre ngingim dan juktip kiwan tre kinong tu la kitu gim deju kinong tu ila di agent jongno alun ki agent kiwan tre arbaji la biji min mustap kiwan ki peniang wi ni paya Bishuyu bay. Kalau kata nak kalian kesenong ila maham tegi itu kontraktor ru. Lara kiwan menteri min mil lara kerja kiro nak kalian kedua kesenong kamba clear. Lara beri persengir isundan. Ini push tio kamle nak kalian kedua ban kan berpala kan dia baru. Ban nak kalian UMLE ru lara franchise lara discuss banga uang ba dia ban penperabi. Dia ban syah bikin smart city bikin kendre. Kai ke jumut ke smart city. Ke smart city dia ban peditanat ikas. Dia kesenong kata ban peditanat kunie se. Kusiang meni ke jabo jaman nganalam le game le. Wan kan di discuss baga kesenong. Ada discuss berkesenang isi batai kan hakan urkam kan. Ngapengnya tentang kebabun kita kum peludi ni sah uladai kan dia uladai bu ke skim. Peludi udai kan ko hak bun keren ni ke smart city. Udai mana ada jing tho. Boleh boro hapaj ke kesenang boro. Lara pimidan tak kabur ban syong apa ke suki pimidan ke kabur ban jikaren ni ta. Ai lara udor basnang kan bu pe jiru bu kapsu. Boro udor basnang boro. Haplej udor basnang, hapej udor basnang boro. At least mapi ke department abu ke skim second phase ni arpur tam kari ka kamram nyupi ban kering smart city ro bantu sti kamde ka kamram jaga dorbar kan wan siban nang ni kadi mentala laisin bawan banta kan ni kadi ka las ke jumaham ka bae ada kimweng ka ni menta dan kali ka dorbar kan take action ka bae ba tangi tai police buat objective area ya ka jingle yang ni smart city hang ni ro kiwan kile hi ya ka sinong competitive area at least kita wan competitive sinong gila ban batai nak kali yang MLE ro ngilai kundu MLE ro objective kadang ka last time ka bladep ro kiasna kumni upaya ang ti halor nagaliang wamili bat ka sinong la ilai dangkat ngla pensangi iti ka kamang tai dari pensangi yang tu matai la islang so hang ni dalong ka bamla bat pediang kan bat ka wirang so lungo begini ki beri kontraktor ki bon tray ki bon tray big tu arbaji la biji step te kimdi ki kontraktor tu ngai pi kumba ngai pi ki la di mento la di agent jongno ba suban bat pendep tang rukom kani central scheme man pendep tang rukom ya ke scheme malai ki boro la ndo pedi balale ble ban safar darbar sinong ek lakata ngak kunto igalia ya ka pludiro na kalia ka pludiro ka di take action ni kadia ki ban tho smart city di ben persangi kani di kala don scheme lupa ka second phase
beli nakaliang perlu di rumah bertiga action temut kalau along namta mut baterai kan ya try ada lagi high level ni gino oki ba ma dia kata kada lah dia kata kada mut kini gi kontraktor beri ini kini gimdi kontraktor lagi agent gi dalal suppose kalau ada mta dia da kenpi karena smart city berpentre yang ni nakaliang perlu di kebeladon lupa ke steam hang ni balik kemlaban persengnya balik kemlaban keren ba usunong baro un pej usunong baro un le usunong tay ti syuki lo jong fi asyong no usunong kan kamsung un pej usunong kan baro bar ko wir tenteng bang fi kano development bawan bakanaru usunong judun jikti pra karena smart city bawan the one kan menjikon suat usunong peni kan batai yang ke bingin le ngir batai kan ba hab kumta biya wan le ka grill to pile ka badan kam ngim khang tamakan ka kam ka kam ya wala di post up sai ngim bam plot baru gi no song stik jinge la sai ka blame kan wana ka sinong oh sinong umpet orang bas nong umpet sekretari sinong kino kitam sinong kimpet sa kano sinong kinle gi kiwe kin sa kano sinong dei ta ka daw ngilong ba nang ni skmat ibet kano kam ka wan hi ka kam development baro ala rakiman be lamba ka sinong ipersange be Kaya ini kaya lagi lepas itu sedang jadi sisa shua bikin le ini ke smart city ru di banwan banyi kendu ikasnong bad nakaliang kasnong ru ginong ba liso tu kakam teknikal kan dia mangir gimla ban pip at least idea tingi don em na kami na ika ya kanala ai kakam tip kasnong at least kita sedang kita kakam kita sedang benang te na sedang ini ong sedang ter ngim khang development ngim khang ika bikawara ke smart city ke scheme tamaka di bandong de linti kan mlakan benong tang bawara development tang bawara scheme mencuthano surak mencuthano sengkieng wan lembaga sinong ke menyekran rengkat ipriang ke development beling ipriang baik yang smart city ke development ko ora ke biang tamakum ke development bateng ipriang ke bancuan bancutrei siteng nang ni siteng i tapi jenjar ulis tegen tengetai deh benle kono statement ru sedang kan ba beling ke area ni babam plot ba at least kin like na ka plot ru berkejengli jong ini mentale ba penle gini lagi temot ngi mata poslap dite labam lupa ke plot bona kaliang deputy chief minister itip yang ni ila ora skim rukrur man penyo man penkelai yang ni ka pulu bi ka beautification dan mata ka beautification kan long ang tay mata ka block kan man ang ni ka jingli aran ka along ya borok away kan mata ka dikate ila ora ka beautification ba itanat bangin pendai tau high mass ba itanat na kaliang ka sinong na kaliang meling ila itre rengkat ya ku blay deputy chief minister bla ora yang ni borok temalong ta ka lembaga ni ka smart city tang so so kala deko kata kumlong kan kemudian beautification ka along ka dustbin ban petip ro kimwan re kiwan buang ai pite kiwan bi min miet kiwan be ben pentrei be ngin tip ide mestep dala apoi ni ginung snong koi complain oh ba ka smart city ka lawan ban le gini bro kami hat ke lara pikwa ban le ta ngui gini kanalang ni le da ka lukom da ba biang kan snar ba bagen manta khenji ang ni piwan tap ini ke jar buti gini kani rukom tong ban dep scheme ngako mau last time ni ngidang long extip membar mgi jo ka snong nang long rom bastung berem piwan pentrei ke scheme jo jurum kila chutrei julum batu por bagai nakaliang ka dorbar sinong nakaliang urang basnong nakasinong kimdan ke jingkit kli ndai ke jingkit kli la long no kimpentip ki kila trail julum mantape ka nongi fees mengi ke skim juga julum bla pentre daga urban munswa adung ila bam shubam daga jabo jaban kanala baniat mdan shu tamat pendep ke skim la chuan la chutrei klumar lo safar mono long song sinong syak no dorbar sinong bempit kia jadi daga daw mantai ngi wana ke jaka ke spot ba ngi shimbe ke daga ila da kano development ko war po sinong da khamman hi lembaga rong da ka darbar sinong ngim pensangi be ngim sya ra bentre ngim don kam ke development bakta yu paj ba ngidon kam ke development bakan bha yu paj ba ka jumento yu paj ba kam di ban muara ke development tambani onong kontraktor ban don juga onong jung paj ba balikin nya pa lang da ka jungso sa itinak sarkar la kata manta kenti te nga krende la rakim ko ngu apostio kim ko ngu nakaliang ka jokas darbar sinong ngili kundu chief minister ngin kren daga rukam
lara ki sun ki so tu gila so tu bai tagi high level ki training habi kendua yu chief minister kam suk banyekren pi la de pide kema ta ka dorbar ka di ka bor ka dorbar anytime ka laban presenge ka no kamro kimla nang ba ayu ka dorbar ka di ka ayu ka dorbar ka di ka clear ka dorbar sino ka di ka pa di kmi to ka sinong lara fi ura ka no rada ka man hi ban khang ka dorbar kimla ban le ero